Talibdan pala yung bahay natin dyan sa baba. Mana? Masih yang polis AC. Namo kita ada good si TV mo kun. Asa ti cellphone ni ate? Ate Chloe. Nandun, niramin mo dun. Ha? Nandun. Ganito sa iyo. Tignan mo. Ya tawa to yung dito yan. Sergio. Nigo kata lubog nito. Tapos yun. Jay. Picture ko din sa taas to. Walking. Maganda kasi doon eh. Ah, gabing hilo oh. Balik ni nang hilo. Dito ba? Sorry kuya. Dagan ako nag-comment kay mama. Lah, ito mama. Yung, tumang lang.